Kuri uyu wa kabiri tariki 14 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 Kigali Village Urugwiro hakaba hateraniye inama y'abaminisitiri yiga ku ngamba nshya zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hanyuma rero mu ngamba nshya zafashwe harimo no guhagarika bimwe mu bitaramo byakorwaga wenda ibitaramo by'abahanzi cyangwa se ibindi. Hanyuma rero ntatinze reka twumve imwe mu myanzuro yafashwe nkubwira ngo kana subscribe ndetse ukana share uhereze n'abandi. Nitwa JC uri kuri mwarimutv, komeza ukana subscribe ndetse ukana share. Nyuma yaho Minisiteri y'Ubuzima yemeje ko ubwoko bushya bwa COVID-19 bwahawe izina rya Omicron bwagaragaye mu Rwanda, inama y'Abaminisitiri yasabye abaturage kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda cyane cyane muri iki gihe twegereje iminsi mikuru isoza umwaka. Mu rwego rwo gukomeza gukumira ikwirakwira rya COVID-19 ni ngombwa kwikingiza, kwipimisha kenshi COVID-19 no kwirinda kujya ahari abantu benshi. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose mu gihe cy'ukwezi kumwe uhereye ku itariki ya 16 Ukuboza 2021, ariko zishobora kuvugururwa igihe cyose bibaye ngombwa hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingendo zirabujijwe guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 5 z'ijoro. Abagenzi bose binjira mu gihugu bagomba guhita bashyirwa mu kato k'iminsi 3 muri hoteli zabugenewe kandi bakishyurira ikiguzi cya serivisi bahabwa. Abagenzi bose bapimwa COVID-19 PCR test bakigera mu gihugu, bakongera gupimwa ku munsi wa 3 n'uwa 7 biyishyuriye ahantu hagenewe gupimirwa COVID-19. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibitaramo by'umuziki no kubyina, night clubs, live bands na karaoke bibaye bihagaritswe. Konseri zateguwe zizajya zibanza kwemezwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Abakozi b'inzego za leta bazakorera mu rugo uretse abakora akazi kabasaba guhura n'abasaba serivisi, ariko ntibarenge 30% by'abakozi bose. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 50% by'abakozi bose kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Imihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikoreye imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikoreye mu nsengero ibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 30% by'ubushobozi bw'aho bateraniye kandi umubare wabo nturenga abantu 100. Ibirori bibera mu ngo ntibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 50 kandi bikabanza kumenyeshwa ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Abitabiriye iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimishe COVID-19 mu masaha 72 mbere y'ibyo bikorwa kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Abategura amakoraniro, ibirori bagomba gukora ku buryo bibera hanze cyangwa ahantu hagera umwuka uhagije. Inama zikorwa imbona nkubone zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 75% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bw'aho bateranira. Abitabiriye inama bose bagomba kugaragaza ko bipimishe COVID-19 mu masaha 72 mbere y'uko inama iterana. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza gutwara abantu bicaye gusa bangana n'100% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Abatwara bisi barasabwa kugenzura ko amadirishya afunguye kugira ngo zigeremo umwuka uhagije. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Restaurant zizakomeza kwakira abakiriya ariko ntizirenze 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Restaurant zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira 75% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Utubari tuzakomeza gufungura mu byiciro mu gihugu hose hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Imihango yose ibera mu nsengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 50% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Ibigo bikorerwa mu imyitozo ngororamubiri bizakomeza gufungura mu byiciro.
koga muri za pisine, ahakorerwa sauna na massage bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabira ibyo bikorwa bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye uretse bari munsi y'imyaka 18 kandi berekanye ko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere yo kubyitabira nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya RDB. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 30 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufungura mu byiciro hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Abanyarwanda n'abaturarwanda bose barashishikarizwa kwikingiza byuzuye, kwipimisha kenshi kandi barakangurirwa gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga igihe cyose bishoboka no kurushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19.